Abusia power extra esuni yema fo nyina Kyireabosom kosom fambre channel yi so Sofo Kyireabosom edi asem bi ababeto edwana asem ne nyina mu se wo se fasting eye nkwase asem wono wonje fasting endi ni senti na wokasa wo se abofra wo paade e wo wagya ho no ma senti na wo se wo kire wo yemkom ansa na ade na wagya pese wo de man wo de ayeden wo de ama wono wonje fasting endi fasting sanso ye nkwase ne nsem de okeka bebre busia men kasa emfa nche Sofo Kyireabosom anu e wo ko video kakra bi e de abaye ba ye de aka no beto amoso nese wo ma e wo wiase na wa wo ma miensa befie na oba no pebibia firi ho agise wo makom de no e ma ye mobonsa na de ama no ade utim odin sa kwa na dia kom kire bai wana dia kom kire bai o ka se Yesu Kristo e kire kom na wonjini so me ba o mo ka kire na o mo kan wonjini ana o asem na ke na mo hobi nti wonjini me ni hobi of me ni hobi na me chance nti wonjini ana me nyintum sa de tie ne se so ope na afu se na woni di a enidi me di esu nyame de mbaye adwuma o tia se opa o de bo mpaye ma de nche mo 4 o'clock enso me mo mpaye sa me sori nyam gina me na so me bi se besima no wi a ohuma mu na fa asa o de ko de omimu no eno de ti nyame mu ne di adanse se nyame ba o na ni nyame wo link ya fi na beti nyame na so si so beti masem yentete mu ne bem na tie o te meka na se enti abribia no yenyintum prekopese nyame a yene ne nam no wo ye honhom enti ne ma ebeti efun beto no aye basa no aye busa na se nyame ehunu mobo no it's not like that enye sa na tie wo se ohun se ade no nyame adwuma na ye ye besom osum nye mpaebo osum nye nyomto osum nye se obekwa so da beji aso dem na beto dwum na bebo mpae da so kosum nyame ho yensum nyame ho yensum nyame wa so dem yesum no ofie enem sorry ye fifi etwem ne hu so omobo akamakoma nyame na ese ye nyame so ne osimu ya asase so nyame enti nyame mfa so mo nipa no no aboa no o ti ase ene ya wode me babidru fi hai ambedru ha de tie bia me wo animu che emranti am no mo hai eti se de ya me ko mbe so matadiem papa aja 1 cd be drop mine o ja say na mo bibi kotoro ko enyo mo na baby so na wa na wakomo wakomo na dem o ja say ni mum no se wa menya me amfa so anye saa na wo ye wadwene se ena kokobom pae ena yiro ho bo na be yi a enko yi wo hinifa o famia nwere ho first na ye ya wo de wudwa ya wo mpei a Christopher de ne Muslim for de no is it the same Muslim for so mo atwa to se edu bribia ye nyina ye ke ho bom ni aye fasting ebusa we ni ensem a Sofo Kyireabosom na o kan dia fa fasting ho na wo kan no ansan so anso ha wo san so ekasa etwemu se wono no ewiasonyum ti se Shatta Wale nyum name is vi mu nyum ne like say wiasonyum no wono wo pe no mum echen Bible mu ensem mu nsem na betumi amaye nkwa ho de ne sa ne ma na wono da bi wonji Bible mu nsem di but otie wiasonyum a eboa no ma no confident like etumi boa na nkasa woji say wiasonyum ne yeden edi ono so video abayen ko ne ko kakra ba de aka ne de beto amoso wow oh papa bi oh nice o kenyansa nyansa ne nwum to de mfe na kodwantwin so ho ono so nsem o ka no so emodu pa ye say wo schools nyina ba nyina ye call training college nyina kodwantwin no nwum an ne fa ba firimu abawum the bano afro joint new Afrobeat. Sorry, me see Afro joint. Afrobeat. The same thing. Ebano Afro joint. Yeah, I mean, so what it stars libya. One pan here with that team. So we feel free time. Most of times, no, me fama doing co-workers. But okay, I'll bet you my generation. But boy, yeah, what tap on nine? Me tap. Oh, that's all night. Me tap. BT was over tap on nine. And it's be answer. Be can be do one over far as a film. Okay. Very good. Intermediate. They make can say young consona Ghana for na kasano. Yem fa. Bribia. Say. Redeem no near that dinner. Ye fan on ye. Think ye fan simbi wumwa.
nke bi se nipa wo ka sempa e de boy e bra nke bebo apa she tie no keke ye tie ne trasa tie ne tra keke senke fans sem no nke bi se du ba bi kra ne senka obi be preachi ene wo to sa adwom no wo fa mu ba preachi amanko fa nkofo bi se eno ye che so kokin ka babro unsa e de na okay asembe na so okay secular music now bit you know ye che so be kwa kokin ka bible na nye report ya se Yesu se Nyankopon yi me pacho ti me kanse mo chiro menyesa ma to me fa secular music compare me pacho ti me de me kenyo Yesu se Onyankopon ya atiasefo Onyankopon onye wufu Onyankopon enti me ametiase nyameti mu ti nyameti mu no kasa kire ne ma atiase ya me mu no be kasa fa enti fifi ti wonu mi se fifi nyame hu be wure mu no hya ase de ensem to dwuma ono no nsem ne se utie enye emumeri adoma hye oma ono no atwemu kodo dada no nsem na we ka kire yenim no ba bia yen atiase ne be fe ensem ne de be bobra ene betima koyere the way I as a what target and I said the bia wo ba attack or bible so the bible ayo boni bia na no me mo attack or bible so me see a history e abakosem aba etwem yekinka me hu se bbc ye brisu ye nye bi oti ase enti wo so che se denke akozi buri ankotwara ma ye na nke ye ni hwinka ibi ne bibia ka se Moses no mo banyina na bible bi ani ho enso na they were serving God and nom 7 years so time Peter and Paul no by na bible bi ani ho enso na they were direct from God omo ti Nyankopon ne edinga me asem ne adwuma enti se Musa time se o de wani si ba bi fa ko sana nyame nkonkon so twene ho ye se abrebia no obebi wadwemu e de amanya me se onkasa nkyerɛw na obeti na asem na de be ye adwuma dan se de obi atwera to na kokinkan nipa ko na twero e yampa yesi ye twero na menio ade ni si ye se no kwese nya no kure menio what you make us there be na making if you see Onyankopon boso ni asase na asase esakasa sa time nya me bo no one le ho se no bi ani ho yes Onyankopon te heaven ene nya me te heaven obo heaven na hina na ote nti you see those kind of things in your nsema ya twara bre eja yinim nsu yagidi a yagede wie yenyina no so na yensu nye bibi foforo emfanto aso nti ye de ehwe se onyame be yisu yenso na ibre odi aye bibi dan se ye betra se na de bia de obi abaye atwam kono ene ye ka ho asem ene ya na asofo no ntimase a omo efi se media me antichrist bi na minim antichrist kro moka yesu na emu nkra no ono wo wie na dwuma okọ wo yesomafo enti ope yesu foforo obade a sofu Kyireabosom ni Ghana yesu oti ase enti se wan fa Kyireabosom no wan tie min se wan fa nya adwuma na o ye se na yesu si dia emwa wo time na bible no ba ewi ase na wo ka no ebusa sofu Kyireabosom na kase na se obeso wo che se wono eye Shatta Wale munyom Miss V munyom ene amafo bebre na aka ne nwom no wotia ma na nije bible mu nsem na Nyankopon anam ne nkrofo so atwera amaye se yemfa nsa kyerɛ mfiri ye bɔni mu awie ye mu no de wonji eno no mu nye de endi na mu wotia wiase nwom ni mu a na kyerɛ se wafa bi mu aye de abade ato ne tirim na wakasa na wasanso de betu uja se eye sa school ya na ye kwa esuesua ne ma bebre na ya na ehu hia suku eye nkwase asem ni senti na wakasa beso wache se yakwa esuesua na mehunu kwa ebi ti se para square 3 minus q fine x ni sa ne ma nyina nkwase asem ni nyina ye nkwase asem ye nim senti a wakasa nti ebusia eno so video abebe kwa kohwe kakra ni yetie ensem ode betu udwa ne bia na de aka ne so ye de asommo they are wasting our time omo say yebre because omo ampese de adwin be fufuru bia se omo kasa na yensua na maths na geography na hwan ne de wini mu say adwin enso ke jan saa senka yenyo bi kasa na yensua bibi be boa ne a hwe yensua ye no aduane a yedie kai betenemu edan ye bedemu wotase ntade ye behye these are the areas a esenka etimi hwe na ke etimi kire nkwala na etimi ko enim no nenso emasa you say senka akora bi obe 6 years ne ene ya sha se ne yekoche adanko kotre ekura ene ye palmu ene yi this is the intestine we you see according to 4 years including 10 years na onim everything about human being
oni bibia enti se no wo kasa akora no pa akora obi mu 10 years kora no onhu baby bibia wa obehu okay nanso no ya nye esa ya me yesua ne me bia ehu hia wa ahwe se ekwa ni akontrol grasshopper abebe near the ato blackboard so name them tulos like those kind you see these are the things that it doesn't bring food, it doesn't put food on table and fafi ma it's not just a school called enya bibia wo wie school no wo dia benya adwuma anase wo wie school no dia benya skadia ade emfaso bia ni so unim say ye nua no bebre say omay Africa. The reason why India make us an almost say esika for about 90% e wo school mo e wo kroma omanko school yeah, it's true. It's true. Say because say omo ye it's not just omo use old adweno and I'm just nyam adwen nyam de ma won no ne ade no develop and it na make say unti say Sofo bia ko Bible school bia no wo de eya asoro bia no okoso obedi pa enye nyame na afre no Sofo bia oyere oko Bible school na odi ababia no di Sofo bia no okoso odi Bible di pa no agi ho adua na edi say pa your business. Oh yeah, just it's coming to work with it. Okay. To correct salary. Okay. And I say or the babe ye, na so the be adwuma. What I say obia one ko Bible school na nyame honhum ye odi ye adwuma bia na they are genuine people. But the moment so be call Bible school no kokoje Bible hunim die na de beba bia no. It say wadwe ni nyina aye Bible. Inti baby how can Bible mo say be chere nkofo. Inti the power of God na eye adwuma no. Unya bi mfanya adwuma. Isa say nyame emfrel. Sa so na tie say wo hwe say ene yam de my Ghana ha marketing. Meboa. Arts. Wan. Enima wo nyina ni mafunu. Enom de brain you. Isua ni nyina awia intimi nya hwe. Wo mu say professor bi Ghana ha wotima matches da. Ebi ni ha. Obi intimi nya breed. Obi ntimi nya hwe and one says so a professor or that say bibie ni wa ewo mu no how adwen wo how much papa enti na me kan say enka ye nya ban bi amana bana me bompa ese nya be adom ne say gum dabi ye ba power ye betima sesa ne mum kakra e wo sa akwa no so isan say senka enkole ye chichem na omo ye mpaboa omo sua we ye sua ebia air condition ne fridge for no school nie camera anyway we net we school nie ye be ye niema e be boa yen no ma yesusua no into nature so wo ba power sisi na guma ba power no education no be handle na say education be handle na say be say ensanadwuma no e be doso missionary no e be ba omo sidan onche eso wo ye nia e boa nipa abrabo nye no ma bi emfaso ni so we so mo ko sua de o sua home science. Look at this stupidity. Home science there ko emfaso no aduane no aso ye chere home econs kini nyina be yie fu emfaso ni so e je ni say enye obi na chere home science ompe no debi o yere ko sua yo mi ba che otie o sua ne ko si dey na say nye no ano de no ama wo aduane a no ano na me ti o mi ko sua home science bi me am bom aduane so dey use all the you know offer they tell say ade ne say kwa de nti ama enkora Ghana for enkora no problem kese no hwe time a omko di teacher for ntem anytime obi di parents nsem kakra bi o just into omo na control your man no it is your so bo bi emfa mo Ghana Education Service I'm telling you one mom na say enkora na wo man no what I say Ghana Education Service for na say okora o mo so one mo yankophobia one mo yankophobia omo innovations bi o mo di so a enkomo timi asisi nkora man nkora de kama we say ready ye nyina kwa kohwe video na de aban sem ni de eye bebre na Sofo Kyireabosom obai odi ebetu de beka safai eye fasting ho wasaka sanso edefa eye nwon tuo bebre ho kasanso edefa ye school ho san say enyama bebre ho ma ye de enim say yenkwase asem na ye tituru ni school for ye tumi ko school na wote maths ho te science na wusuasua we bebre ni nyina no pese wo kire say yenkwase asem enu nti yenja ni nyina echi de abusia
aha power extra esto se wonya subscribe ya odan wase de ya na meka no subscribe efa ema ye no wa share wa like wa comment wo wie ni say wi video bi e be post bia no se de ya na meka no won sa ebeka bi na wonya bi ahye e de ama ye fefefe so edi amede eje so ye ba akopɛ na na akua kono di sika pa wote kokɔ so te bi so ye na eneme mekram